Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Aprangsi hawar isurim soronga je ingdeng thongke bra gachok pini chitia chiklori phai thongke bani Karbi pachir iglo Kardom non ilike do bang ladak lakhain kora thok dubar bagore a constituency sen kam se iglo ladak dolomra town along se iglo dolomra town te ladak town amarsi mitang khaila be mitang jutang jupat ke talon din tamela dak sejolo dak khise sa hyang sejolo dak open state on si no dile ajabe ko pini isi dingaro dak dubar bagore ara phantape Karbi Anglong termas kauser CM Dr. Tora Makhang tamela dak chetong dun non ala ni lam than pon bomlo ala ni ko pilam thisi rad hongjai long lam the chipaklang ni bani tum Karbi Anglong no channel pe tabe humri ni le par mai tak dubar bagore pasla pitung tum ni tum ala phan lam the rad long ke pada ke chiria pe ta jun pola pe par tamela dak pinangan muluk ni stong ndo la pe par tamela dak pini pe na atumi yan ke chepate pon lake ateran judi pe ke chepate do ateran mate ahi chepate dun participant ta bakala ke unit ke chitong mate bang unit toxi hazi anbela dak chitong bonke tamela tu la unit toxi ta bani po ye pin pen sira bang so atumi pen pinian atumi dikla atumi pinian tamela ke silo asa ta ke sisia tamela tu chepate pon meson se ke pono sira dak don siam ke lam phan bom no se ala ni phane tu lam the isi ni ka chini je phan kala ni dak dak khumri pen dobar bogori angkang tame nang ka humri pen ala ni koson se ke chachar phan pen pate mela so denge thumke ba thum hawari so ronga ji long ka chetong dun pen ala ni koson si ka thek pon long na pen pate ko ani kan sam karong do hala tame ka chini je phan nile tum ka beng long chiral pa humri dun pola pen pas tame en door pesal apitung tame tum ladak nang chetong dul se ari tum pen tum ajun na pe ko si pothot ala tum pelam thele ajupon se pon laso kijut siang denglong nilipanda me sayang denglong nilipanda nang ke hang ateng pen nili na chetong dun no lapen ke pininga bangke hawara mai atuma phan nilipang dak pon lo morning bangke hawar tina phan lak thom thom Karbi Anglong Tormas Council pen pipon po lapen angrum pet pen kuti siatangka bajar long thapon po Karbi lameta mai lapen Karbi Cultural Society Central Committee aphan ke nili kuti CC thapon no lapen pining bangke hawaramai tumphan kuti si lake hawaramai tumphan sipanong pon lo lapen CC hawara bangke lak thom thom dak pajir pon po lapen ang parta dak doar bagori ke CSU na hin pen niliphan pinpurol nang pido ho asai dang deng gate pen chenglok akapra asai deng dak alang tum kenang sot pulo latame nili bajar long skim ke deng ponji phan nilipang dak pon lo la sige klem ponji phan bori pon CPDM ke atwar tanak tum chinlo asam mala pen deng pon lo laga sihini gali kuti si hini gali kuti pharo ini lekai la pen dak dola mara long ke 4 line na twar doji la pen ke dak footpath doji drain doji la pen mesen street light doji mesen ke dam ke bangabar sai ke long na ye phansi state government pen jingki ji thansi asamala twar dak wano la pen ke kam tame prabjin pen cheng pon poda la Oktober achiklo pen ke cheng pon longji kalite November pen adak sayang deng klem pon longji la asamala twar lo ola long le bini sigi hem jong si ke dam bek pulong te a hem ke dam ete PWD arondo ala PWD arona teng pen ja ang bong pen la fit phokep an ke la ke PWD reserve land pulo ala so reserve land jong si kapurian bangke thang da long le la pen jong si pene dak asamala pen ki pipe jong si bane hem dam bang lapen ke mana beri dam ha kulong de la bangke nili council pen pene chingki jithan men kerap je phan nili bori pon sir last la person la moras bela IB ke dam adolong ke dam ke bang sa ke la bang dolong phan ke proposal bilo tender korelo la se project pen tempon sarana pache tan arjulo non het no la idea college skin do la da la Karbi Anglong pen candidate la participant la sela ba idea fan और लासोबांग है लासोबांग के इन्हें के किस्मान इंस्टीट्यूशन आन के la ke state government ben sinang ki pp la pen ke central government ben sinang pp la silata
nang kikim bang ke hola state government hai salong le long itum pulong de lagi itum long ada dim situ pol Sir, last question la kohora alom la non private han ole ke jo thak na lehin la ke mama nangli nangli long le ke aim phuke nangli su jorje de nang Karbi Anglong autonomous council pen ke dak jor long le puke hukum pielo la sina tum danane ke jor do pulong de la ke ethelang tum lu che tok pola son se pide de ti council nang pele le de nang tum yang se chini pulong de media tum da chini pulong de nil tum han nang than no la pen nil tum la so action gen ji bang tum klem jor dum sa dai lo masam mane kinan sa dai lo kele ke jor room sa dai lo Allah ke sta mondo dum tang pota pi jode ke la mondo do pota piune la silang tum do pulong da to comments de da petlang de Ingdeng Tongkep ITPKA asong amahangke tek arni katalon po. Chitia chiklo ni phai Tongkep ningkan suri hinira inkoira porni dongmukak longkam teron auditorium holalong Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong chi hekpen ITPKA asong pen Ingdeng nerkep amahangke tek arni alira champen misen pen talon po. Lauson si mitang along rialong arniwang si bang aduya hoipen nang kipet pen danglok imitang Karbi Anglong along lephelang bang akhai mate ke chekebe akhayatum imegreng lor nang kichi bor I paruhum retiti ke chokchi ke choklim kali pusi pinang an alam hei hui kiduk kisung along pen pejok dun bom loputa mai along chethan chimum ponsi ardi do jot pen mai ahong jai along lamthi chipaklang podrinti Lauson si labangso Ingdeng nerkep ITPKA asong amahangke tek arni katalon pon along aluhia manpen nang kachetong dun K anokbi mati social worker lead song rongpar KSYC Edison Tokbi lapen arisang hotum chetong dun si misen pen pachunpo Anpartame ITPKA asong along amaipu waisong terangpen kaning jepon ki kiwang chilang arni laan so sesi Karbi Anglong along katisong amede intro pontuji lapen Karbi Anglong arat sita arjer dingkluipen kachihang bom articles 244A sita non anta ratchari asong atum hemprek one tek theke ning dukdam piklo pusi lamthi chipaklangpo Lapen articles 244A ajoini pran muisita chipidaji katesong abang ington te pusi atumi niphai thong kebarni ingdeng nerkep ITPKA asong amahangke tek arni katalon ponalo maipu waisong tirangpen klar dakpen alamthi pachini po Baskarong P report Karbi Anglong News Channel ini lah upaya rapo tarik kebal ini dah ini tu longkam teram auditorium dong kahi film Ingdeng nerkep ITPKF Foundation Day mati amang saya gani ke taman pon ini dah ini ngarong kat nipun happen ini atam tak cunglo kadang kita setong lo ini tu malihi cok hapon akhai henok be itu rupa KSYC mati kita Presiden Nelson Rompi, tapi kadang kami tentang misen mati itu kai kacang kacelang tentang ini song kemana song dulu loh. Ini arni, ini tu ni ngarong arni loh. Lama boleh tong ke, hei kacang loh ini tu song amang patai gini ini tu ke ini ke amang ada gani ini ngarong appen, kadang kami citong appen ini kacang lompon arni. Ini tu langsung 2018. Ani saya mana tadi lo, kalau supenda, langsung song ke ITPKA ke, kayak kita hepan charge up tu, mati charge up tu, langsung ini tu dah cekai lo. Karbi Anglong orang tu ini tu hendak ninci tu tado, cekai kompon lo lagi. Last itu ini tu bang ke, kita ngepten ini, langsung celebration mati, amang ada kan kita lompon, ini nipun ngepten sih, cuma. Ingdeng kan lo nanti tu foundation ini langsung foundation dia Ingdeng nerkep lo. Kirang silang nanti tu kopi step lo kedeng ko 500 song nanti tu nongri long pat long border cerai kom long nanti tu kopi lo nanti tu cepat lang pun nanti tu masong ke. Labang kalang lo, cupen dah lili tu mati lili tu langsung ITPKA song. Bijar lagi kaki tadi tu lagi sepan mana lam lo. Bijar lo lagi election sekti ke lili tu lagi compromise ni lo. Jadi komane aling itu mati serang kau kami itu milih tumpah ni tangkalan kita sih itu mah nangkai bayi deh begini tu kompromis ni lapen culon pen lah hillside borbela long le
blok 1 blok 2 tang ho upine tang ho lagi sarkar tu baca malam ni lang pelotong ka lagi sarkar long neta kalau madul long itu lagi ili Karbi Anglong long lelo lagi bana itu tip ili tu lagi koi dulu ne apa lagi ili tu gat kuri teli tu lagi ITP ka hin ben ke itu koi dulu lagi nan itu masong ben Karbi Anglong than NC hilo than autonomous state apu thak nan itu kilo ka chisong ila so ken kam siori nan itu hin ben kalang lagi cuci ta sarkar pemerintah isi ke pangdak pun itu kai tolong bonta la support ke pangdak pun ta ili tu cunce mati full pledged idet ibelan kusul tu kai tolong naso hin ke ili tu kai kita Karbi Anglong fansi ake me bhan bulotong de ili tu posi chata bitar West Karbi Anglong phanta la sonsi ili tu phanta awar semi sensi sarkar mati central pen tanang bi bulotong te ili ka kai kita chata pin East Karbi Anglong chata mukko West Karbi Anglong chata mukko momo kai kita voting je la son punu pisara son kauni ya sonsi tu kai kita chata pin mako lagi kiran jilang ni tu mau autonomous state amendment do or die chisong jima la bangke ahok nang li pherang ke pen tani tu phanai tu bangke la ahok la la ke chisong do or die kali lu tu la ili tu gele kai kita lagi sije cireng lo lagi ite hang li la pap de na pap da nang ekeng dina tot bong ke tot bong na autonomous state ke lagi non pen kali lo ibi ibu ke lagi ha ibu tu pen lo lagi ha tu sar pisar ha mate comment tu aning kan pen lam pelotong ke 1959 hut pen lagi 6 schedule gili tu hangan kilo hala sut pen se lagi hemprek mate no autonomous state no rest bahas bezelang kilo lagi te kupi pose lagi ili state ke ili kenang ni depo lagi kenang solo lagi state ili tumhan long lo pelotong te ili he tumhan ili Karbi Anglong Karbi rat tumhan lagi ini misalan kai lagi Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi